I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngithathele lithuba nginibingelele. Enza nginemukele esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ke ngeyo incwadi yethu yokukholwa la wonke emalanga lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris oyakhilome DSC DD. Uyinvokoto lenkulu ke nalamhla ukuthi sisiniphe isihloko lesimnanzi kakhulu umfundisi lasibhalela sona njengoba kungolwesithathu dinge26 kuyo inyanga lesedulu. Umfundisi uthi sisekelo sebuKristu sibili. Sisekelo sebuKristu sibili. Sivula ngencwadi uTimothy wesibili sahloko sesithathu livesi le-16 sifunza luhumusho lweNew International Version. Umfundisi uthi lo mbhalo yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu futhi iyasita ekufundiseni, ekwekhuteni, ekulungiseni nasekuqeqesheni ngekulunga. Nakabhala umfundisi ucala ngokuthi ngenxa yokuthi labanye abantu bakhethe uhlobo lolujidwe lobuKristu lolungakasekelwa embhalweni futhi banqume ukuthi bumele buKristu, akusho ukuthi lokho laba kwendako kubuKristu nhlobo. BuKristu beliqiniso busekelwe eBhayibhelini loku livi laNkulunkulu. LiBhayibheli lisitshela ukuthi wonke umbhalo unikwe ngekucucutelwa nguNkulunkulu futhi uyinzuzo emfundisweni, ekwekhuteni, ekulungiseni, ekufundiseni ngekulunga. Leyo solo incwadi yaTimothy wesibili sahloko sesithathu livesi le-16. Umfundisi uthi ngako wonke umKristu ukholelwa futhi wemukela, avume futhi agcizelele futhi umemetela ukuthi liBhayibheli liliqiniso ngalokuphelele futhi lingumlamuli wekugcina mayelana nako konke lokusekuphileni. Ngaphandle kwaloko umuntu lonjalo akasuye umKristu. Ligama leNkosi malibongwe. Umfundisi uthi ngetulu kwaloko lo mKristu wemukela ukuthi Jesu Kristu uyindvodzana yaNkulunkulu futhi lokho kusho ukuthi uNkulunkulu lo ngumuntu. Sikuthola lokho masifunza incwadi yaJohane yokuqala sahloko se-14 lofunzeka kanje: livi wendiwa waba ngumuntu, wahlala emkhathini wethu futhi sabona inkathimulo yakhe, inkathimulo lefana naleyo yalotelwe yedwa kuyise, agcwele umusa neliqiniso. Ligama leNkosi malibongwe. Kwengeta lapho lo mKristu uyavuma ukuthi Jesu wafa njengemsindisi wethu. Lokho sikuthola masifunza kubaseRoma sahloko sesi5 livesi le-8 lofunzeka kanje: kodwa uNkulunkulu wabonakalisa luthando lwakhe kithi ngekuthi ngesikhathi sisedoni Kristu wasifela. Amen. Umfundisi uyaqhubeka uthi umKristu uyavuma ukuthi Jesu wavuswa kulabafile, akhulume nokuthi usaphila lamuhla. Uma uvuma ngemlomo wakho iNkosi Jesu, ukholwe enhlitiyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa ekufeni, uyawusinziswa. Incwadi yaSambulo sahloko sekuqala livesi le-18 ithi nginguye lophilako, lo wase wafa, futhi buka ngiyaphila phakade naphakade. Amen. Futhi nginetikhiya desihogo nekufa. Ligama leNkosi malibongwe. Ngako akwendi mehluko kwekuthi sewusho sikhathi lesingakanani ukuthi ungumKristu noma sikhundla lobedwa ngaso. Nangabe ungekemukeli, ukholwe futhi uwavumela amaqiniso, awusuye umKristu ngekusho kweliBhayibheli. Leso sicalo senchazelo ukuthi ungubani ungumKristu. Yini lokho kube mqoka ngumbuto longadibuda wona lona. Umfundisi ke uthi kungobe impilo lephakeme kakhulu kuKristu liBhayibheli lelikhuluma ngayo itholakala kuphela kulabo labakholwako. Ukholwa kufaka ekhathi ingcenye letimbili letimqoka: kwemukela iqiniso lendvo letsite bese uyavuma, usenda ngendlela lefanele. Ngaphandle kwalokho inkolelo ayikaphelele. Dumisani uNkulunkulu. Ligama leNkosi malibongwe. Wade wafundzisa kahle umfundisi lamuhla. Ngithemba ukuthi kuvakele ukuthi sisekelo sebuKristu sibili ngabe siyini. Ngicela sisho umthandazo, ndawusho lo mthandazo emva kwami nithi: Babe lothandzekako, ngiyabonga ngekukhanya kwelivi lakho.
lokuchaza futhi kucondzise impilo yami. Ngiyakholwa, ngiyemukela, ngiyavuma futhi ngiyalimemedela leli qiniso leliphelele lemibhalo. Ngicinisekisa ngesibinzi ukuthi Jesu Kristu weda enyameni, wafa njengemsindisi wami, futhi wavuswa kulabafile, nekuthi nyalo uhlala enhlitiyweni yami ngamoya wakhe. Ngiphila ngala maqiniso, ngihamba ngetibusiso letiphelele telivi lakho, ngegama lika Jesu, amen. Nawuchubeka nesifunzo, ufunze incwadi yabaseRoma sahluko selishumi, ufunze livesi lesiphohlongo uyogcina evesini lelishumi. Ufunze Johane wekuqala sahluko sesine, uqale evesini lekuqala uyogcina evesini lesithathu. Ufunze incwadi yaTimothi wesibili sahluko sesithathu livesi lelishumi nesithupha. Na ufunza lihlelo lokufundisa leBhayibheli ngeminyaka munye, ufunza incwadi yaLuka sahluko sesithupha, uqale evesini lelishumi nesikhombisa uyogcina evesini lemashumi lamane nemfica. Bese ufunza incwadi yaDeuteronomy sahluko semashumi lamathathu nakunye nesahluko semashumi lamathathu nakubili. Luhlelo lokufundisa leBhayibheli ngeminyaka lemibili lona kunencwadi yaMateyu sahluko semashumi lamabili nesithupha, uqale evesini lekuqala uyogcina evesini lelishumi nakuthathu. Bese ufunza incwadi ya-Exodus sahluko semashumi lamathathu nesihlanu. Ligama lenkosi malibongwe. Ngithemba ukuthi nibusisekile sisafunza kanye kanye irhapsodi yethu yemaqiniso. Inkosi inibusise, nibe nelanga lelihle. Amen.